Kanegede ka Akashwani Shillong ka khubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ka khubor mentagastep. Ka benta baar jong ka dorbar mangtengka ke yang dorbar parlimen kan sedang mentagasngi. Ka yeng syari bekerpang jong ka CBI kal hukum mansat patok ya sangut ki brio ke bedan benta ha ka ban penan kam baklai ke pisah ha ke jelat Tripura. Bat ke India kala job ke jeng lakai cricket ICC henen kesngi. Ka khubor ke babnia. Ka benta baar jong ka dorbar mangtengka ke yang dorbar parlimen kan sedang mentagasngi bat kan beteng haduk ka sauterik uyayong. Kindon arpo teli ke jinge syong dorbar. Ka Menteri Pelatengka Kari ke Nirmala Sitharaman kan wanra eka mangtengka na gebenta ke jela Manipur kumjo mentagasngi. La ban pengkemau hang ne ba ke jela Manipur keladon hapok ke jeng sensyar ka presiden nado balahir syuki u Menteri Rangba ke jela Manipur UN Biren Singh hau menai belalai. Unong ai kubor jengi ule itu bahak ni ke dorbar mangtengka onyata ya ki demand for grant na gebenta ke senam arhajar arpusan arhajar arpun riu bat iki appropriation bill. Laru ban perken mau biang ba kebenta beningkong jong ke dorbar mangtengka kelalong menahaka laipue terik u kelalengkot bat kala beteng haduk ka khatlai terik u benai rempang. Kayeng syari bekerpang jong ka CBI ha agar tala kala hukum bansat patok ya sangut ki beriau ha kebedai ba ka jing penan kambakla ya kepisah sorkar. Kayeng syari keladan kunaru R.not san lak tengka nagi ki beriau ki bala hukum banyo e ka jing set patok. Kini ki beliau hukum mancak set patok kidai u investigator berem ka development commissioner handicraft u balayo ya ka jing pensaja ban syong ha patok sansnem unohi kai PG Ubalayo agajing pensaja ban syong patok Sausnam, ka Presiden ka Women Development Society na West Tripura ka bahak ban syong patok Sausnam, bat Secretary jong kanehi ka Society balayo ya agajing pensaja ban syong patok Sausnam. Ka CBI ka lakmi ya kene ka kam na do ka senam arhajar khatar, bat kala syam bekini ki brio kim syam la ai jingkai AA ruem hakikam handicraft, kumba kila kam hagajing tho, bat kila pendan kam bakla ya ka pisa jong ka sorkar. Da ke jing trish tom ka balane la katto ka nesnam ki pulet ke distrik Ribhoi ke leyo ban kem biang ye we koidi u balalat pet bat ke leyo kem da ke jing erap ki pulet na ke jela Kerala uni koidi u ban Dibrugarh ula sha kem ha ki pulet ka khana para ha ka snam arhajar arpau halor ki kamto ha unai weng ka snam arhajar arpau ulalat ban pet no uni koidi ulalat ban re ha ka jela Kerala bat trai ha ka we ka karkhana Layo kem no yu de ki pulet ka distrik Ernakulam ha ke jela Kerala bala IT sya ki pulet ka distrik Ribhoi ban penlong ya ke jing tokit. Ki sipai ke Border Security Force BSF kilabat ekawe ke kali bat yo ban kurup ru ya bon bha ke sini batmu ban khai bean chakari Bangladesh na ka jaka khapot ha ke distrik South Garo Hills. Ki sipai ke la kem no yu we brio ubreu nong India. Ubalanya ya kene kali. Uni ubreu ubalanya kene kali syem lala ban peni ki kot kisla ki babiang ban pensisha bakasini kadai na ka benta ka jing temu ban penpoi sya kiwe ki jaka ha ka jella. La aitino yo uni ubreu ya kasini ba ka kali ki pulet ka thanat bakmara na ka benta ban le ya ka badan kam. Kane ku khubor kawan chapi na ka Akashwani Shillong. Na ka Akashwani Shillong ha kene step ngine beteng biang ya ka khubor. Ha ka jing laka cricket ke India kala job ya ka ICC Champions Trophy ha ka sien ka balai hadian bakala penrem no ya ka New Zealand da saw wicket ha Dubai hnen kesngi. La sakhi ki babun ki nong India bakila dap ha ka Dubai International Cricket Stadium banit kershan ya ka kenhun jong ke India. Urahul syem la sya penhap no akilai pesauran bad Ravendra Jadeja ulan no senyang kendai ran kabala lam sya kene ke jingjob. Kane ke de jingjob ke baar ke India ha ka ICC Champions Trophy ha ki babun ki snam hadin ke jingjob jongka ha ka T20 World Cup ha ka snam ke balalet. Menteri Rangba Aduk Kari Narendra Modi ula ai kublai ya ka kenhun ele akai jong ke India ba kalawan ra ya kene ke jingjob. Ka Maulai Sports Club kan hap banekun bat kalat kor Sports Club la shibet janmiet ban penti kena ban yora laisien lentere kanam la ado ha ka OC Blue Shillong Premier League.
Kade kejingnya kun ha pedeng kamolai sports club bergalat kor sports club kan long la shibit jan miet ha kapor lai baje. Ha kamadan SSA Stadium ha first ground ha polo ha kanong ba Shillong. Ka Maulai Sports Club kat hadu menta kampat shim la syak pendram hanu barka job kat sau teli naki kat nru teli kijing kai. Barki arteli kijing kai kalaya kai. Ka Maulai Sports Club kala kamai sau point. Ka Maulai Sports Club kala job ya kanam ladu jong ko OC Blue Shillong Premier League ha kasenam Arhajar Arpuar bat Arhajar Arpulai. Ka Fashion Spectrum Arhajar Arpusan kadai kabala penlong da ka National Institute of Fashion Technology NIFT Shillong bat kalakut no menhaksis ajan kabala lek. Ha kani ka Fashion Spectrum Arhajar Arpusan lawan bani shimbenta da kibabun kibrio kebala syakhot snobha bat kani kadai ke bapen i ya ka jinghi kai ke baki ni ki kena ke bapulih hang ni kilayo na ka NIFT Shillong. I competition mukim ibadai i kongsan ha kani ke jingyalang ilero ya ka jingnang jong ki kena pulih hang ni ban penwandor ki riam beper ha ka jingkren jong i habarakheru ya ka International Women's Day man ha ka sinsat jan ila kren chapang ka jingpen kup bor ki kentai. Ila ai kublai ya ka NIFT Shillong na kabenta baga penlong ya kum kane ka rensan kenang bagi samla ken laban peni ya la kisap ki jongki. Vice President kari Jagdeep Dhankar ulathia apang ha ka AIMS New Delhi hadien bulayo e ka jing shitom. Ki kubor ki thu ba menta Vice President uladon ha ka jinglong ka bakhambyang. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi hinen kesngi ulalit jingo ya ka AIMS New Delhi bad ulawat jingtip syapang ka jingtot jingkya jong Vice President. Menteri rang ba adu ulai kublai na kabenta ka jingkot jingkya bad ka jingkot kloino jong Vice President kari. Ha Bangladesh ki kena pule ba kino hikai jeng ki skol ba baper ha keleng kari ke lepen pau ke jeng persya halor ki jingja badang sian jong ke jing bat bor bagen thup i kena badang prasnam kerta ha magura bat kini kino hiki kladawa badai ban penstom da ke peniap no ya kini ki brio ki balabat bor ki kena pule ka skol ba Dhaka kila mish ki surok bat kladawa ya ke jing tokit halor kini ki jingja kino hikai ha pok kalama jong ke University Teachers Network Kles no aktilang ha kejing ki ha kinong ba baper jong kari Bangladesh. Menteri kena katanat Railways and Jal Shakti ke Sarkar Preng Viso Manna ulong badiban pendap ha kapor ke babiang ya ki projek bakongsan kentup ya kejing penbiang boarding elektrik ha kilentirel bat kejing peniare ki kenang ban kentiau ya kilat penyaso. Ulong bala temu ban pendap ya kene ha asam kat ha kabakut jong ke senam Arhajar Arpusan. Uniu menteri kena ula penkut ya ke jinglet jengok balai sengi jeng usha Asam bat cekatan citai lam mingi bat ulalet jengok ya ke stesen rel ha Guwahati henen ke sengi. La senran lang ya da General Manager ke North East Frontier Railway. Pope Francis ula pa ke kubor henen ke sengi ban penpau ke jeng sengongok na ke benta ki beriau ke bela duai na ke benta jeng ha kaba ula kot na ke jeng pang pneumonia. Pope Francis hadien bula tia hospital palat ya kalai tayo ulan ang kamkot. Ki doktor kila ay ka kubor jong ke jingkermen. Menteri rang baado kari Narendra Modi unpoi ha Mauritius lasai kesngi ha ka jinglet jengo ka ba arsngi. Shim benta ka jingrakian National Day ka Mauritius ka mukongsan. Kadon ke jingshit rehem ha ka ni ka jinglet jengo Narendra Modi bat laban kedau hang ni ba kumbah nyau po na kasispa ki dong shong shnong ka Mauritius kidai ke tenrai nagari India. Bat kat to ko kubor kalakut akan ke step ke balawan Shafi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing ni so baga Delhi station na ka benta ka kubor ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ngipin kan mau pi kinong ngap bah ka por prashteng na ka ni station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kal agenda artat prabaje.